Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les haricots blancs. J'espère que cette recette vous plaira. أزول في الأول مرحبا يسون على شانيو عسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديدن أكني دني غاساكي هاد خدمة لوفيان تشبحانت توالام يغال سميض نبروفيتيو قبل رمضان. فوالا تمني لا غوسيت أراوني دي عجبين. Et en même temps, je vais préparer le pain, al-matloua. J'ai déjà fait cette recette, mais aujourd'hui, je vais refaire juste pour une de mes abonnées. Elle voulait les quantités d'eau. J'espère que vous regarderez cette vidéo. هكني الدنيا غتخمر ثمثون تاقي ما تفكر لي ميزور يوث تيني تبعن ثنايا تعجبي ثمثون تاقي مي اونزا شحال سير بوا معنا شاك فوا ثنايا تراتير لي باتينو اثنا ساقي غاسي تفكر لي ميزور exact. Voilà. Voilà, là j'ai un verre de farine. Voilà le deuxième. Voilà le troisième. Le quatrième, alors là j'ai 4 verres de farine. Voilà. Voilà, j'ai 4 verres de farine. Je le mets de côté. Et là je prends un verre, je mets juste la moitié. Voilà, la moitié d'eau tiède. إذا كتخمر جوست لي ميزور كوكتي تسكني غير مكيتي تسبوا خاطر سا سيغ ريان خمرتي ديجا إلا شانينو. Et là je rajoute à peu près 1,5 de levure de boulangère. Et je rajoute un peu de sucre. Je mélange. إذا خمر طرونية على داخل البومان يحمان راه مليح وصمضي ثارة راني غاشي طحن السكر يتسجم ثدالي. فوالا. Voilà, et je le mets de côté. Là, je mets une cuillère à café de sel. Voilà, bien rempli. Voilà. Je rajoute les graines de nigel. C'est un sandwich. Je طحن الملح. تا غنجاوتني القهوة الملح. Voilà, je vais mesurer l'eau. Voilà, là j'ai un verre. Voilà, je mélange. Là, je rajoute la levure. Voilà, alors là, j'ai un verre et demi d'eau. Voilà, j'ai un verre d'eau plus la moitié où j'ai mis ma levure. En tout, là, j'ai un verre et demi pour l'instant. Voilà, je mélange et je vais voir.
هاكني دنيغ ذاكيني غالن 4 الكيسان الفرينة ارني غاس الكاس د النص بومان ثوالمث نفس الكاس ني غنداريغ لا لوفور ني هاكذا الكاساكي بومان اون تو لان يون هاكذا النص. Voilà, je mélange et je regarde. Là, je rajoute la moitié et je vais voir. نقصر نور النص هذواليغ لا باتينو. Voilà, je vais y aller tout doucement. Je rajoute à fur et à mesure. Voilà, j'ai rajouté l'autre moitié. Alors, on a dit il y a 4 verres de farine et 2 verres d'eau. Voilà. En tout, le liquide, il y a 2 verres. Elle est très très facile. Voilà, surtout pour ce mois de Ramadan, Inch'Allah. Vous voyez la texture, il faut qu'elle soit comme ça. Voilà, colle. Voilà, ensuite, il faut le couvrir ou vous la laisser de côté. Voilà. Et du coup, je ne fais pas avec vous les étapes suivantes parce que ça ne sert à rien. J'ai déjà fait cette recette, elle est sur ma chaîne. Voilà. Et là, je vais passer à mes haricots blancs. Voilà, je mets un peu d'huile dans la cocotte. Je rajoute les oignons et l'ail. لقيت فاثا كوكوطة سرا شطوح نزيت البصل تيشيرت. Les haricots, bien sûr, il faut les tremper la veille. Il faut les mettre dans l'eau tiède. Et là, je rajoute la viande. كني دني غتسلخسمت لوفيان كنت على لافونس ما سلخسمت الصباح تسبمت يمنسي ما سلخسمت دقيقه تسبمت ازكاوني ان شاء الله. جو راجوت لو سيل كاسر نور الملح. يمكن خماطيد كان اللوفيان كان وحده سو استخدم غير زروديه وسرني غير البطاطا كون متي ما فغمت سرنوم زروديه سرنوم البطاطا كني كنت يهوا. Voilà, là, mes haricots, je les ai trempés la veille dans de l'eau. Et là, je mets mes haricots dans l'eau à cuire, à peu près 5 minutes, pas plus. دقات راه لوفيانينو غتركم شي تطوح كان جوست هاديك سكوكو فتني هاكا شبحاني ركوي ونا ذا الغاز هاتي ديك سمت ديك. Et là, je rajoute un peu de cumin, pardon. دقات نرش طوح الكمون. Du poivre noir. Et là, du curcuma. Paprika. Et là, je rajoute mes tomates. مساليغ لي زيبيسينو ensuite اسرنو طوماطيش. Je rajoute une cuillère à café de concentré de tomate. اسرنو طوماطيش اسرنو ثغنجو ثني ثمشطوح طوماطيش طبوات هتقلومث.
Et là, j'enlève la mousse blanche. Voilà. Tout ça, c'est des gaz. Il faut les enlever. Voilà, fur et à mesure. Jusqu'à il n'y en a plus. دقيقة نتمرقق سومان يحمان toujours يوثن الجهة. Et là je rajoute de l'eau chaude, c'est très important. Voilà, je mélange. Et là je rajoute mes haricots. دقيقة سنغلو فيانينو وثبورة مليح. يكسد كانوا كوفتني غاشبحان وتسبغارة داخل بوامانا طاس واحد 5 مينوت كيكسدو كوفتيوني كان شبحان كسارتي داري غاست على حتى داخلو سقيه. Et là j'ai un peu de céleri, la coriandre. Voilà, là c'est du céleri et là c'est la coriandre. Et je rajoute une feuille de laurier. Voilà, je vais attacher le tout. إذا جيت فغسل الري أرني غاس تحشيش شو الضغط كاكيني يترغل داخل وكن مي غيدفكا وكل الفناينس تيتكسر كاينه كون. Voilà. Et je rajoute dedans. Voilà, pour donner du goût. Et je ferme ma cocotte. Voilà. Voilà, je compte à peu près 20 minutes. Et là, je rajoute un piment à la fin, quand il reste à peu près 10 minutes. Je rajoute un piment juste pour donner du goût. مي مازال 10 دقائق خاص غير لو فيانينو سانو كاتي فلفلت باش هدفك شطوح هدفك كان الكو ولا قاعد تطردق داخل مولاش تسقينا هذه قريح. Voilà, je vais goûter. À la fin, j'enlève le bout qui garnit. Voilà, comme vous le voyez. Voilà le résultat final. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager pour plus de vidéos et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبون لا فيديو يجي ويتسوثر سلو لايك سلو بارتاج ما يمكننا وندينير تجيكم ذي لهنا تلويث لا فيديو نظام ما يبغاو حنين بقى على خير.